malungil itasil sin mergi de rogul kung sa edit tunin en mera kal programa kamera Kausischakl. Ya wira mo mule sa mamalwel kamera Olkeriil. Olkeriil kita rogul di matangil mas yang kami kerelbui ke estat na atra Kausischakl na atra mayang alais. Kantakta debate ra Aigal State. Mang malungilar mamringil masibin mo na skula Taiwan malmol mara skulel suan mo atralda hindi mo lerbela ko kare kare rureren bilo rurigi magimnesyo tarin memo agi ko ra umilar mamra tial program ra TMC ra Kausischakl lamok medele widar ra gi margi atara wibigi murmo lo gela mal drutang mairurang la madralla mo sabel ko masyo ra atrabela ra gil ingasa balian gil to ya program mama riway gel bekl dorura bekl sils Jackson ma Olkeriil al sils awal ko ramo o kaya kama mga Kambes naman mo facilitator ya to ang Ngirmang hindi men mawaging lele kada mo bertial program lagi beringa sulu mo sa tunin mal welcome ra ka Olkeriil kam sulangan mo sa accept ra invitation ra Kausischakl ikuto si Olkeriil ko ka Mr. Henry kung ko ra o tia subject ka smedra da do ni na after okay manusale ora idong email welcome Olkeriil ang kanga malbis at tora Taiwan kami sina tara wala milul daso anyway nga ka direct na triple may sino nga sek travel akmal libol lo siga newsem nguyu sek pora nga kamera Manila salang dora gidele tayo minajar Taiwan at dora Hong Kong di sek travel akmal di morsele section ra agagidele business ma commerce nguyu mangko di sokal bring to the topic abaleng tiang lang ara trend all time kadamral budula fintech stands for financial technology matigil tara maklol isur belaw ay gagidele etiale stable coin mga kagukmol muy wetale news ra huri ping etek mo se tara kot klol el sector of fintech rel anga web banks web bank stands for ay gagidele internet bank mal interesting leng tianga sa edel adar olbidas elom das ngileng sa elmo support ra at gagidele esel industrial voltura al sel el masada stable coin ma Ledal nga ranga, sel, el-algida man ka resource gid, kita jaga do rula dial ma amlay, al-ubag do trawarwa coal, ang gold ang rang, mang gida dal nga ra a cyberspace. Tiagil to ra, agagid le internet banks, malungilen sa el, lugo malab es ludo del mervelaw, mang bornya capital base gid. The point about fintech, ma web banks, is that you get away from the bricks and mortar banks. Nga rogo di nga cyberspace Ooy. Mangtiang purpose niya accelerate the commerce. Several burur tawdo del transact between Siovay maraad. As a matter of fact, magidale even transfer mo rango del blue niya magisa commerce. Len the faster the money moves, the faster business is transacted, faster government to collect that taxil. Mang taraw daswa nga kamlol mo chege wala idun esel web bank nga huri piang kila ing bank tiang banggirar adra Netherlands di lawa adra blok ma so what's the big thing about web banking ma internet banking etiagid ulang dia ka building dia ka tellers dia ka rent ma overhead tiang di nga cyberspace mang silway say mal cut down the expense of running a regular bank. So what does the bank do? Tapas sa gagi del saving and mora depositors. But imagine say, kam open a saving account tra in bank, you get paid a 5.5% annual percentage rate. Ilang a regular bank obong itala di perka less than 1%. Mangdi say gagi del inflation am lagolitial profit tergaw mang tara malungil luldas era tigida direct tara benefit ringi agel sumuka payable sem let's say you're paying your bills rawa PPUC marubeng PNCC ngrang so lang at tamaskawa rebate of 1% sell bill ragaw
Lendal ngarang kawam la say bra ay disir ar adal orior ma overhead tir. So what do? Tam sky incentive mo say, we'll give you 1% rebate. Mang direct tara aguk issue enggal depositor talbanga aguk mo nga revenue ringi. Legal kombali as senda as saving tir mo ra depositor. Mang taraw da sulmal gumdas we kabirupak. El aldo ko move into the world of cyberspace, may gagidele stable coin, digital residency. Itias elom pur tiagidel luldas mang motang ay gagidel urelet legida al tama do mes legide tiagidel digital residency am naruli belao magida na tara pioneer at ko ra gagidel residency online cyberspace o mang aktivo sa gidel ko ra kukura share ng ilek miltigringi leng at the end of the day kita so that convenience. If you want to get maximum from banking mangaram kada di ngara mlal mo parge osiga aparin gide mo ra bang ngara line buktim mutel checkal mem scan ringim na deposit ringi. You don't have to walk all the way there. Buk say ba luom. Mahal ko ge. Oy. Nung el alta man kada other vela subject matter tira. Stable coin, blockchain, digital risk. Egay tokora space. Yes, I say. Fintech. Oy. Magara ko to sisibitan. Ngilal mo riyan la. Mo riyan la maseng sabela adal merbela weng wala sinsiringi el mo ngara web banks. Oy. Lega ariak wa sumbang na Netherlands mo apply ra branch in merbela. Gusto mo branch in merbela we should create our own. Etriya kita Olkeriil na mo ay gams edel create gidele website di deposit do them withdraw los peringilo maras tax rakaw make loan online. Blockchain underlying technology say exactly. So nganya ari ka block iliwi Mr. Henry. Oy. In fact this morning iliwin mal gabing ten subject di nga boy nga university. Mla publish ra paper ni lo mes telo sa tiagi the tokenization wa yali ra stable coin kada mo US dollar member tin mo token token nga al sel tiagi el anga wasi ay gel lura Africa especially wakana ahmal sa lo spare tiagi del BSL token economy el mo tul magal clear economic tin mo disi le di am sa Africa mal resource rich country jadi mal kloaba al ulo ni bulu tiagi dalo gorni social over agana every year in $6.6 billion al producer ni klunga gold rabi kra yang wasi instead ra those per tial al kleta al ka miner ni mendi ngulo trure margo sip tiang amri to akana di miner ni rulin mo ikere cold bars kam arat etakan bort ser arat tira ongra at physical lobat at physical gold ngara bulurin to protect ni hindi kam nakto kay nice lim ser arat al munus ka tiang is backed by an actual gold commodity malulis stable mandiang fluctuate ay ga mergo ko space ha gi global say ka sa mga tiam kung marabang of Hawaii war transfer $1,000 marabang kanyo at sa ka $40 siya di mo yo 0.000 teral lingaw sel sum ko spera ti ay gidel web based token economy kan utong ka gold standard why say back by gold why sel from naramor al the for float currency mera say gid mera ka say tiang help the motor open another realm ra economy ra igal blura Africa lemo say igale chocolate ko chocolate ko Ghana one ra major producer every year to produce 2.6 billion dollars worth of cocoa oil they produce daily to produce 150,000 barrels a day el crude petroleum may gawa say ay ga biya ka bulu ay ga sepe meding artiang para ra ko terga to bal ngarsi
Mendiak mulut tiga skogi mul mem mulut tungira beli membongkar lagi. Diak tidim arar, endi tidim skau do. Ini ya kol terkal ngarsi. Esem mau ya, asum suam mau tial liga. Di saya iki tiar adil. Eka ngarsi obat tiai gitu asum $1 million worth of tokens. Ya ko bal lo marak ta lo bal trade bal diwa betul. Kaya kal ludude del token. Deposit lagi. Ngara cyberspace. Mendiak auto del involveri. Ngargi. For example, ngari auto del sumari auto del soal usperni. Ngara bank. Ngara uspera token. Abang kan dia charge na auto de kelo dude. Dia skum ngaria tiga mo ska card so you can withdraw your actual cash from 350,000 ATM worldwide. You can withdraw up to 5 times a day. Ida tigi de lagam ko Africa. Ilanga tamla matik mase the entire continent of Africa, about 70 to 75% of the population live in rural area are non-banked. Dia ka banggir. Dia ka 10 million ngara rural ngara, akyamot ngara, awosel mera, downtown me open abangir, go back and bring. So what they do, ngara web banks. So you can live in a rural area and you can do all the banking that you need to do from afar, whenever and whenever. Sige na awir gi. Pela buka, kabam adar ngayor bring la dabam, ada ka bugul gimay. Aki di garang ngayor deposit withdraw mru lagel somam, edi garang ngayor. Ma adar hon to mang ayal ma ochari gi. Mang it's a concept del gitan sa fintech. Ok ma olwi la buka pasala al create sa elmonia web banker belau. En tara industrial sa el mal el moklo mar foreigners sa el direkel di pasta dudir misal to ka capital en guk namas sa el guk kultura development bank nge elol mo adra blu Maganda deposit auto de. kamal di mul mes kanra check metira botang en ul mong immediately tungu deposit account ka online pa withdraw kadi ukti mo ATM o sa ATM card withdraw around the world. Sige daw tapi ro ang Ngirmang Masih kaya ko ra understanding ang Olkeriil sige. Hindi akti makmal nakasuli for the invitation yak mal interested loreng sa karuba kay nga ka ora ito nga suka mo loyal suka corporate law elan tamak nga Taiwan suka international business and international trade maka mostra subject nga kati economics marwa AI ma and then hopefully after sa mura law school so ka corporate law nga kamlera Wednesday last week mlora surang le mo mara alura amo bila tial rang lela alwa klaro belaw insira ruge I see. Mr. Kambes mak piswa ka tukura business ang karuba ka malsual makuntas wen ngile bato ka other belal mo entrepreneurs otherwise books of el telgi bukti tir financially independent takul mesra hearing ra ka susra tulong lela Ministry of Finance ma other olbira kalulaw mo kontra Senator Inabo and wasing set up poverty line ra balurbe now wasing milunguywa haigal statistics makura data ang dia kal cycle tuk mang fluctuate between 13 and 15,000 and wasing di if the set rengira 20,000 ya according to her ang 20% ra population er belam ang ariyo ra poverty line even set poverty level at 20,000 mga kung das when the tal role like the rule of three are other we lift them out of poverty if we educate them ma kumray di to ra school ma entrepreneurship ma bal enjoy la dial conversation na sula Ko dir gamle kam ko sisbara anda do sa mani. Hindi ang elawa sila ko ya ngingal ngal school welcome back home kala almut mo maral yo relo se bom maklia school mo gile kal malus pera adre elara especially atora ke isay ma edreng matora la ako ta ang elaselo ko ngia
Ngakamla eskarang karuwa naruli oto to or kasi ngarasil minimum el income raat sumala family ngi let's say tetewang ruba ka mamas maka terungal ngarasil self survivor ngi ultimate o ulwa se 6,000 right mang tilay gida suko 20,000 ako na sa let's say suko tilay gida para kinil barom line na mang gida del assume let's say la dia kang likit kasi sige mang imrato ko lang maling gida del subi imro ko klil mo ay ma income ra bulua so ko isi ilang pala matigel ko sa to other way out elang 2/3 sam suka to 15,000 medio already ka nga pa property lang mang mahal serious kung mesen dia ka ang ilom subringi wala lang niya mula budget ang marginal mo magclaim so mo may ka skura wata Taiwan ang tira mo mesen ngi ka school ma para mo subay ka marunga ra gaysay kineder subi mo to claim was maklo albur bela kami puska o yung Jacqueline kada nga sige del tingin ng galbuy ka ako mdas yung simkira ngo rumor mo no mervela ka feel wa se vela bulbul se undan ka mamlamo la venga mo misingin wa se hindi ka mo sikra solution se dia makarang lenga ka o mesra retire se vela local school skin or itirgel retire se dim la lo ra ka balmen tan ubin dim la kam senator abilora poverty aklang ar el alsi that's almost to do that vela tirgel nam okli di wa igama mla retire makama maududi ako siki kam gon all top the solution was kung makara solve tiyan mo dahil kinala There talaga mali simple and we need to raise the income level. How do we do it? With increase sa GDP. Ang economy rigid tourism makabarment. Ang aramom na rin nga fishing. Oo, tourism up and down. Down na tourism and ada direct mal suffer. Kadamal depend ra I think we get about 30 to 35 million a year in government to do the mura gagidre salary betlat. Again, a trickle down to everyone. The private sector amalabul. The only way we need to bring the income level up by opening the economy to produce more. Gila nga productivity mode. Ulang da dosigarwa malitra oil we talked about medical cannabis. We need to bring new revenue merbelaw mang push up revenue level again. Sell push ba although the circulate I get eventually trickle down mora salary beklaan. Mang sell mora salary beklaan and mora pension fund mora ISS direct mora a tax na government tergid o spell mura social program. But the bottom line is we need to grow the economy through building new industries. Lagi naman depend on tourism to bring in fresh money in. We need to bring more money into the country. So, the government, how do we get the money from the government? From the compact money, from tax revenues. So it's not enough. We need to create more money coming into the country. Export, opening up a vessel industry. That's the only way to do it. L'attiello sa atin nga kabalmente cloud to digital residency a blockchain. Again, part of the message do to mervelo. Yes, absolutely. Kampara miska ka example. Well, as kumaral to ko yung maaring stable coin we know tiyang steady payment mode create a vessel way of paying and transferring money typically increase a number of transactions. Why should you sell your land? Mingil 5 days adra Taiwan malubang mainland China I'm sorry, it takes 5 days to wire the money into your account. Kasi stable coin and there you go. In split seconds lang do them. Which means now must spend the right away. So the faster you spend the money, the better it circulates in the economy. Hindi ka daw ngir. Setara mo help ringi. E dire che trigan adalo mara agagid residency digital residency. Tigan ti direct mo o lurtel digital economy gidre trige e mo trade online ngare virtual me ngirmang mo triga look mo sa digital nomads
Pala may to rent apartment, mga lang, kirtiang di ngar online na mura siya vartir. So, at the end of the day, it creates more transactions. The more transaction, the more money circulates. It's interesting subject. Interesting sel Olkeriil am nani atte el top der belal multiple time may misel lo mes ay gal price en madrid go fresh out da o sengir ser top der belal maya sera pora Australia last year ina GDP la blue bela wa GDP per capita GDP la blue bela ga 12,500 or something at that time. I see. At GDP per capita Australia ga 54,000 or something. Mal ay gigit nga mature economic power mang Australia mal resource rich sel belu. Makwaset tiang mal aralaklal wala akter tiang araw do magitor ko ra kagre udar bang amoda ko ara kalita lu sakpok pa ibeta nga sakal tiang maral yasul manggal buya Australia ni organize ra training ra ma ngamler bela ra era agi po ra agri ra sei ablur bela expensive o mang sei gini kata ko ra masar mo de ra idung lo sei kita mukar survive bertial belu al sugu mong sei gira arala arala terang ok arala klalo alim dia kadir kami amsala PCS dia tial worldwide inflation adir ka kadang alatli tiang madir ka flow flow income ragaw amla mangasa aklisi elsel purchasing power ni egara we continue to survive mong sei gira atara bigo aku mesengin direk ay gitu ludo terarwa digital residency which is yang lamo over $1 million best ludo leng before February 2 last year direk ka digital residency direk ka ngot ludo do biwa ngot ride mes mo belaw dikay gitu and will continue to bring more money di nga igal baby ra initiatives ra tial administration rasurang early on ako musang adin mesera first year margo tapas ay gero akla besa igal ngigel ko ra set the groundwork el blur bela wasabe lola bay gay attract foreign investment simple as the arbitration bill el mistri ra confidence ra investors sa silver bela kasi malbor niya monday ngar niya tergok el teletay dos PRG mo Olkeriil igal monday kita mong gora ang keluar negeri silver investor du dir bela o ay gigit map to legal dirwa private banking and investment trust ma ay gigit lebek tangen arwa corporate registry ay gigit ding ay gigit mong ay gigit ulgo mga toy mga gigit mo 10 years from now ng asa da na mo sa trome sa lang ng sebe del ngarngia clow economic uncertainty at times kita ngarngia ay sure income lagi to ngelo sing mere hindi kada kadum na start la may lakado mas kasi maybe in the future ang sabi ng may kita this locally mentioned the issue like mase I'm sorry may other bela are doomed because you have no resources sir wala doon palda ko baringit to koy let me give you an example ablura Bermuda just the wa bela or dia ka resource ni but their per capita income is $120,000 per year, even higher than the United States. Why? Letangara corporate registry. Agel hotel tira world class. Ngari Marriott, Westin, Hilton. Tura alsel, ngari casino ra alsel. So why can't we do the same thing? I mean, we don't have to create another monster. Kringut yal formula may improve ringin mo fit rabela start ringi inga magi sa GDP rigit income level rise with them and dia kadital Bermuda Aruba Marwaba Hamas there are 100,000 per capita per year so why can't we be the same gidang la tidel mo why say adang Ngirmang kaled wukman nom si Cristiano gum kadita di imululu ngaugay I mean we gotta change the formula. Then 10 years at the May, we repeat the same music, the same song. Then why we haven't brought in new money? Ang akti orang sir gumiwe.
Ngora mal makelka Olkeriil wase. After a few years sila dibu sa alma bela lama maring na takiri. Buk maring sila to. Abet bulan maran mo wil kita maran mo mula ring tao. Esel gureng sila budget hearing and dia katil gibrani imla change. You know, tial budget ra sil sul ko mo change ra dito mo 2012 and yo sisi. Begitu ngara ul kami ko gar ngara ul mun dia kata change for better. Ali gagi da best example garel bu ga me kerti Allah mo klogan. Mona school al me aklangar ngire al time ako kumringa sera na gartia garel. Gigi da kampera aklangar gide men mutrela. Siadam garel ada udu da me atera aklangar ni. El akmla retire. E come am klat kana la se retirement terga da gami gangara. Kangar sel goji giri level aklangar. Poverty. Siya kadang makarani. Income level kita gartia gid inflation na mel pasra a purchasing power gid. Sige da ulog ma abula. Isel di kul mera le men store mera adlom das am la angara ududil morba. Igi tiya de tuwa. Mal interesting dia masarung ko le 1981 sa boxen etol en molmuter le che ngara year 2000 akmal feeling al manem to ko dudek. Nakaman masarong ko lang. Yung sangar bela sel time 11 million. Yung sangar bela 100 million 10 times. Masel mo kumda sa ko se ngak miligram magore mo dudek makura wase ngak miligram manem to ka dudek ngari savings ra ang diak. Akwas mal bring la kumes ra baby nga ka marang lagi. Mga ka malang lagi ka school may ila atak mal struggle imla mo soril muten brail lembral mringel di kumalo mesetia o mesekel hearing dia ka es luldas ma es el toy los es bele la go dia 100 million adi menai 5 million na mo se command e dia ka es el to adi imolta es ringi ai gel 350,000 gukto mo harar gel buigan na mai gegi mora subsidy mora eka ma ngari ang sakla over mora state la 3 million mora kal from 8 to 11 million misil angara 5 million el albor top ngel na sa auto dirarat ara angara government ide kango el beso sismila udo del guk so iso kal molgo mang yang umes tial ngaring e kami kom ngel wase tial bulu dia ka plan ringi dia ka keisai apne ke keisai e abulu adi way abek to go business girel organizing girel ngaring apne ni to ko keisai el al sil se ga ram de alu madangen adra la ra kam doktam tara alu madangen e dia ka single economist al professional planner ra blur bela e dia ka planner ngi el agi dam akwarra el do umra ra kam mentre mung muduswal el toy alit mo maru sel. To be fair, ngani sel Palau development plan to la gidabi mang tala marungi. Ela ngani budget tala $150,000 ang fund ringi. Ako ra orang sergide Ngirmang amne chairman Palau master plan. Mang tila rutin il tora kablement sel boliga ko dukrulia ka mission. Está tromdo del título le abo con un mok medire guk mem kada. Just imagine sel amorur ringi Olkeriil au sagare mga so. Biya pa na ba yan. El am aku ko pretloy. Ngire drom da sulgin mermudlen. Just imagine kada nang atya le Iraq. Yang ka adom gro ring mora skula men filo sikita malkera bring blugan. We call ourselves pristine paradise. The most expensive pristine paradise on earth. Kami ngol morise. Kami guktong olgirong lo desin mo na mo ngara ko kora sabi tra ko lami odol mo. Dia ngaka akota ko akmal muto soal mal di mora te gidel el togora o tutela la. Togora amrigel Olkeriil rule of law. Atara mo atogol mo ni ka Taiwan mo mesingi. Are other organized. The beldu tarad. To tirak la to. Met 20 million maiga. Dik to tirak ngania gire do tirak la. Especially a government kare un. Digan na dubor bela ra igan mergora. Ra tirigel adro tauta la lo la baboes.
adri aku mesringi lo setiang magara ngoya do ora betergak ringil to koi mar adalo ngora alberel mo waise Nega ako maldi waktu mu tem klat bakal klat ko sa sera 2021 am nomor redar bulis ang hanya case ngil adam me bulis ang hanya mal si case ito mot mage ki wasen dia kadi akal kiren mo redar bulis ito rulia ako si mo ngarang workshop ngarang tigay temalay kal tat madrangel tela ludo ko mo ngir la en mo igam fire ngi tu erura loriu le tu viringira tel malen guk mostad el morsis para adam momret tel polis ra ongede bul me elang ngel sel ewal bul ak malomur te tei marat em lamo acting meredra tabla polis el sela ewal bul mugosen tarapek bul te de partida makitralla yar ad el melut kertir a ora la aktiregal wase ako setia dilong latara blu adeng la na magis moringa rayo tri mal uban adama ma boy se magis este kama te ko over rablu mal kedel murtra sel oro mal bigi kengil to oim girel mo sel modo lo to asi hal me marzo me ulti por programa con mi maika e melgo diga dinga tele ali ablu sel borngia alla oreom al sel buka sel mode kala dim sisi awal klisi marmarau marungil besil yang abula ma marmodi besil kita akmal dam klat ni matkolos especially kau tasel samoloher mar giren borngia seguir tora o tutel alla ablu ngani ako naka sort mo ja kan gil sel subject ni laro rule of law tianga maral it's a good topic of course tigal rogul ngara bla police ma administration adi malom salat I think Ngirmang they need to sit down together on one try to improve their communication skills ma agidele system bertil and they tigang smart talado laba maral Marabor school marang but something is a communication issue ako mes la tara issue tir ng hawga ending it's a big problem hindi dia ka detalye ali Amerika lam direct na mawai say Amerika logong ablura Minnesota o logong arbulis na mo dia ka soril apply mo raw trigel mla resign in mass amla go create a vacuum tiang I guess to be a police officer these days, it's an endangered species. Only way is increase their salary. Motivate as a generation. Maybe we need some new blood as a police. Nakamlani at kalau may sel oversight hearing 3 days ago. Sa JTA committee la Senate ma MOC. Ngungil jadi mlara area ra tora drug testing at drug sama tora management ma at tora la alwase yang Salvador tra director ma acting director yang wangaram so semlet 2 hours more than half of that program ang art idol issue ra kasi kada magaray albol do nita director ma acting director adi amneswakal mesang emom tangli subir sedigang dimla kal salmal mo blaktak malu dimla kal kora amle focus ra hearing awasi ngara ka I mean to assure the public awasi tial do mes ergi drug testing ngara involvement elang aurior tumlal mutol smisi aurior in what way ikata assure the other abulu awasi yes ngarnya proactive part ra management tabla pulis, ma president, ma MOC, el girel tiaga gitu to ram kitlogar. Within tialiga, ma outside ra abnur bela maybe ngarngi din dimla kal ate elle dal mum lang say. For example, kerdi ngula to ra lecture wadra. Sang ang ulmo say agir ela gimnas misi aurior me ela gim no magimom lera for example RFPL me tamgrang alu bagi mla si asmisi atau investigation mangarang
Ay kita al tatal amru hindi kita adrablu di nakabuto ngya raw say kita liga. Ko tal important sa sumar adrablu kita mo kuk mo niya udo sa say yes ngarnya amaray lurio ng Malaysia ay kang mang kadang-kadang mang lalak larmut larmut so maybe adim lakal it's just a matter of asking the right questions el mora adra mo chaim lo sa ilo to kay kita hindi ko masasabi na imo kita tun sa public hearing hindi mo lakal ko train or focus on that whereas kadang-kadang problem ilan sa mo nila say ngara what are the efforts da mo din ngal tang ngari ako efforts tilo mart but not necessarily so to all ding say gid ko this statement president ako basang niya is the prime person Olkeriil metiang assurable Olkeriil say kamu tio bisim ko mo adra hindi akti lulmes ringya Kambes team loro sisel part wase tial ulab nila pulis ra umat kila mo directly by the president 57 years old la who rin seringing wase katamle inherit ringira trust territory code el modified version ra la 1966 sa date ring mga actual rin sel kuramle untila Minister of Justice wase me idere the central la mo sabi la minister lutra director o revolvaya BBW el attorney general la dire minister of justice in that way di adral tiblo oil adral la minister justice dire di kura di kilsal kura mal interesting lo give a report lo aset tirgel el 6 police le positive ra meron ferme na one amle terminated 5 amle resign tirgel 8 mura rehab el boloro ringi timar adro hospital I think kendira kalkiran mo sisi tokora rehab ma kuktir adra belum tira kalok te mra usisul kay sal adira kal sabil mura rehab yakal salman mo ringim sabat tilala hindi akti omdasul wasing ngaringat tablol standard rabla pulis alta akimutur kung abulis mo na maudra kung rehabilitation ang bigra bulo mo na maudra kung makulbus that's agel bulo Jackson ang ngaria agel lang ok ngaria leo matro ngam sa subtro mo agel bulo ngaria so matim ngam tumal bulo akmulo ay seleng statement ra justice ose man ngaran la wasi al sumili mo kemude mala marijuana yang isen dringin mora aging mora rehab dire ka sa kono maklap kertil wasi man ngaran la wasi obom direktor al bulis ketua dra kainga ay gat blol man ngaran la dire ka imon madra justice lo wasi gitu wasi kal direktor tiro dra school ge gitu rogam la agi titil wasi nadim na ketua dra school sel babiel ngilo ka mental file ngira a personnel adra blo omdas man sukum di say gitu el sel habla de al sel laborar de ngarenga it iuya la di moyurini sel laborar adrir en kita rogo witness el sistema mo si van ir a dolgoilen così come man toca todo el mundo mak akasus ako rin sa presidente de la republic hindi regal la moal lo tolak lo sa dra media man toca todo el lo ko el director al bulis ma di ontig morar adra abalmente gida ti ba molto simple molto raklala lo tirga el mude mra marijuana al sung mude marijuana tol tiraklala o babulis hindi ako molto raklala something is must be very wrong maktil mutuk bung ay gel dong ok ngari leo matro nga idere mo sa malu bung oprid isel gumestra system ra justice en dia kal fair and equitable moral lo ko di mo morise mas ka olgong ngari son ya nga di mo kada subject kana kaleng sinseng kada mara fintech di sa kalau ay wasing sel April August 27 or 28 era ngrul mo la 2000 ngele Vitalik Buterin nge co-creator Ethereum is a blockchain blockchain ledger di watal XRP ledger Palau stable ko na uspe ni sel Ethereum to kol bali ma
other ngara fintech adira lo space sige Ethereum blockchain ela sel native token ra Ethereum Ether sel gora moniker niya ETH ngay gida merbelaw sel he's a big name ra sel the bora cryptocurrency world Man marao la. After. I see. So, sel the bora cryptocurrency, there's over like 20,000 different kinds of cryptocurrency tiyan balula. Sel do da ka roguil market cap ulugum ko do da ka roguil arala ka roguil sel market cap ni. Bitcoin is the biggest, 45% of value ka roguil existing cryptocurrency. Bitcoin na over 45% lang. Ethereum ang 21-22%. So, gagi del Vitalik tagi del ETH. He's a very rich guy. Ela lawan el ETH. Ulugum lawan token ra Ethereum ng $1,826 at that time. Sige as we are speaking, sige Kaptil gi mos mada igal ngara a crypto ma ngara stable coin ngara blockchain igal term oy mama ko ka simple miner mama da tigi mo. Dire kalda ko siya po sa ako ado siya tumlo sa stable coin mga ngada ko sensible I can do a good job. This simple lumso de la stable coin akatingul mo ngal club ngal Palau stable coin. So tumlam ma $20,000. Ay gal $20,000 sa tumla multa igal abadanga laudaw da al selawang finance am la mula 20,000 for example el tokens so one token equal $1 1-to-1 ratio. So although ako sa although da ngarabang ya token sa ngara al sela mobile raw ela sel kamora bla surang ma King's Minute Mart, there's another vendor. Penthouse. Sell mo, gamon mara kalem breakfast ka penthouse. Asum $10. Kati ngat yai emargo o spare sa gid le tama ngania apps ngi tungulo liara etiraw na establish ra sell point of sale ra penthouse am na mo ko exchange. Sel one sel ngu say kita penthouse yang angun mau ridi meri sel bang yang wa do de. Okay. So say kita what Ismail gukti ngu de kal bona bang ko balom ar. Era pen sel guk mo ora. Era say guk ngara vendor wa say. A vendor ang sel guk sel ngu mora tara vendor o mar sel maybe sel mau riu la test el tengara test period pilot period era. So 3 months la test ni. Abay gumna sabay sel say Alsum ngania ipengel terum yang sebagai luas ya Kambes ndak kalu klok ngat transfer ngira korka magandi ngatil ang 20 tokens $20 tokens ra era way ngal ngania digital makungal lu klok oy ngania aklilia lu klok ringi la go ba la ngania number go bang ela spel go ngo barra ko claim $15 ela tial mo sa dani mas stable ko nga ka convertibility ni menda kasi mo ngul convert tingin mo stable coins. Maybe in the future ang most of it. Di alam dia kan sabihin. Ito mo ko Ethereum tiang ko krang ko tara pa dengan stable coin. Ngod. Dia ka stable coin. Sila price mo ba? Depending di was stock market the more people buy Ethereum coin, the price will rise. Di wa ara peso. If more people buy peso, a price will go up. Legal udo drabul ada. Aulang ada currency exchange. You buy ada ngakamlen trader. I used to trade currency. Ako kum ara peso, so lang mas morba magutraw guk meter na ara yen. You know, so there are people who work 24/7 trade those. Di tiang instead of you trading igal actual fiat. A fiat igal dengan laudo. Ikaw trade igal cyber coin. Okay, ma question ro si tiak ma dito ra siya. Ya way nga kalguk tim surat check nga kana retirement. Yo mara kali kara petistoa. Adi ka bergutian nga. Nga niya dia ka kanan mawir nga ka change ra ATM card nga kan mura stable ko. Dia I mean. Okay. Dia sisiu dia ka pa dia ka change. Dia ka change ni. Dia la so adoption tial aigal ro stable coin ma crypto. Adirga marain moklo. Dia kan rogul hotel, mata kan rogul stoang, mata kan rogul government, amla adapt ni recognize ni kan yan lul.
So, mong sabi ko, let's say, kamora ruwa ngaral bulu ako ramal. Let's say kamara Hong Kong. Kamara ruwa Singapore. Telgibul ko ra araban sa spela capital ra gigil bulu ra compare obra bulu American. Sa trade emergo betoka sem obra London betoka ATM ringi. Musibe nangarnya Bitcoin ATM card kun mora gel ATM emergo sel hindi obra mo ayu bisa debit card ra credit card ra mo ko to bedil ngara udo sel. So at this stage, ang dir kamarayan mo close. So, a trend are masubot tial to kasi it's only a matter of time. El maldo spera brigen el putmok lan luul. Ang yan a otakrit tial to ko. So, to ko tigil ko ra parga mangira magiro si Amerigen ang magarat tial to lang. Amerigen la ko ra matak to ra. Magili ka na nga kaskalisi. Elay ako mesir kita kada mla teobe. Ini ulah news lah sendiri kita malah Estonia makira. Amla umrah rumah mereka kita bebi raul. digital residency. Digital residency mereka kita tukar medium. Detailed stable ko na di nga experimental stage. I see. Once other wagaleb alam tigra agir rogul teletelel etlamo mudura olbil with the help ra other maybe nga California so lang design alla al mo help ringim ang other people from the outside as el mes ringim mo confident lang al baka ringi estatlom ad. The purpose of having a stable coin is really to speed up the transaction process. Why do you have to go to the bank and mo ATM malawdo? Tiyan nga ra, tiyan. Bakit di mo click and mala pay off. Ngirmang hospital mak sending illegal in seconds. The faster money transacted, the better the business environment is. Siya purpose rin. After sa dagat rogoy, Olkeriil mirtik gidro si kita nga poverty. I see. Ada nga poverty, stable ko mo kita mo poverty. Ako na di okay na galing. Sel last hearing Olkeriil akulaw. Ya todo para sinet ta aka debate luas. Dia kan la dia sabi umuru. Di among ourselves en tial leadership bela di ka will understand the way given. Di ka karger. I see. You know? Dia amal purpose rin hiya, akmo to ra merigeleng accelerating and facilitating business. That's the purpose of it. Mangbre raw do the transaction. Exactly. Nga ka tiraw ka pinunartel ang other Olkeriil should relax and don't panic. Tiyan nga din nga experimental stage. Kaom aramli meng Ngirmang, and girem talungul spin around the block and sibiga tayar ngi iro era per tiyan mla mo registering mo lim. It's the same process. Nga kamal supported trigal adra olemra ka lepleng. We need to experiment. Yes, other Olkeriil should relax. Sebay lakam mamuktak terti adra bulu. Let them experiment and mo sen namor yan la kung kita. Ngumur Olkeriil the passing it. Tiyan nga di experimental. Hindi ka elang mga to mga sokolom ara stable connect mo I'm sorry you're not allowed yet. Oy, tiyan nga di nga experimental mode mang. Adim na kalungin la communication between Hawakalep, mar other Olkeriil, or there was ang awakan misunderstanding. If I was in that position, ako masay, there's no damage done. Let us work it through until it's namomar ko odoy mugong. Mola blat dingil medong ispo di miu. I mean that's my position. Oh, hindi di aktor ang sentire alto do amraile. Akale bari representative ra kabel belo. Dia kasi dingi rulia. It had to be done by law. So, on the other side. And so, mga maralo si Tiaungil, either ang mga resolution o binakulaw, alubang wala. Lefel, ang government belam lefel. Hindi ako problema rakali. You know what I'm saying? Dia malblatak. Kora di, siya cultivate sa telo, binakulaw yan. Ako mesel na amtiur belaw mabitang. Dia nga apinak base, at least get an opinion from AG. Maybe we don't need a lot more. Kadam lang sa AG malabale o asin, di lang ano subuta ko microphone. Hindi na luwam sa AG. Give us an opinion right away. Hindi ang malblatak la konstitusyon Adal bayra. Malblatak Article 9, Section 5, subsection 6. Was say 21 KCL Olkeriil imoring isegi subsection 6 was say di Olkeriil ang ulang area KCL imru ra financial system imru la currency
it's a black and white law. Mung tilkibel mering bukta kasi hindi magis experiment or not experiment, hindi ka sa belt ko. Ipal rule that madangal adra. Government ba alsi sibringi matemela government ba minister halal. Tiya government tralla. Ang ulmo klon tutle. Hindi ka pinakmase. Yes, marang the government has to or bilagil pasal at create a coin. But we haven't reached that point yet. Nandito ka, nasa dia sa argument. Ako din sa argument. Argument to, you don't have no authority to do that. As a minister. Uludong Mr. Adabay, I didn't see it. You may do it. In the private sector. This is moruri on this government behalf. They get a good advertisement to on behalf of the Republic. Is there oversell invitation on Mora? Sige, 27-28. Palau sa blockchain summit. En anis gele answer nga digital nga Ngangilero. Residency. kaya nga disclaimer ngi was a president ma minister is not representing this company. Ay kaya confusing. Bakko di pinirwela nga ka di o meser tial agenda tir. Asun ko tumla mo adal world at $200 billion. This must be good. Hindi gina do tirklala madapas en pasilungin ba. Ako di mabling ina aprengi. Sure. Ega hindi nga niya son mo Hindi dia kalabay. Kami do Kami madung kay kita sa araw kasi kamo corporate lawyer I see. Dia ka opinion nga akti das wa set kaya trendra belul adan mal mo kordi ilang nga skula taywat sensor ka mamamla mo skula mla mo tral ula mrula ula do spet kale chat GPT adal balik nung ka mo involve wa sa edel mau ready na webinar aba malugot chat GPT am to spell rule already then ma ready na webinar aba on the web and we don't know when we get ready for it. That's what kaya trend ra pelula hindi na pelura Taiwan ang petokal aba di morasto o maraklalo labaden warti let dio Apple Pay malugot di scan QR code harawa clear so akong daswet kaya trend na pelula aba maral hindi gina subi mo understand din. Hindi ako clear gila mlamor silti temela bisubus ergid. Temela bisubus en sel som subject ila om dir omosa tras kulim ba rogul to Olkeriil di will hindi akmulo dersin mo rang Ngirmang mangaria Uludong ngi ma ade ba Uludong ma Kambes Uludong ka Uludong nga boss briti. Dia nga mora sel Kausischakl dulil kita deba. At ko ra dura buay para adula baklisi mangra media ma lebo das lo sing maklo tu telela lorala dadu girela to ra buay ma to ra government el mergid rogui ngela mtaklet mal mo oblakatakle aneste mgadu mgida direl adra blu se sugum gdo moria do mes ngi ma ta absolen girem duli malu uldas lungil en kukrem duli mora mtaklet lo ka kakrosa ka gidel denwa ma o blu babier ma o asel tamra alsang ma dingna giredel sel el discourse adal bae kamla laru madngelo se kita ima to oil waya pumesi na blu laru tunguk mal kukti adma ngim adma ngim sel bora waya ro fefen malu ngodat kuk imora ko bli ma kuk tingar se marse dia kal kawad nge dia ka chibertin gigel malungil molmon di tukti mol bagi se mo taber la masondang ma ka meng gired la ako mesringin wan itute pela ko mesri gida wa ada media ma gida ka news waya to koram ablila to kor el ale ma kukti ngar obisa ka kasi bandire to gidile tumlao all taigang e gamra ringi igal mondara blu mal girer adro bangraan e masao to go waisri gida to girer rubak girer melingil girer girer sumok laigang le sugum dia kumesen ndalungil masada to ya kumesen ngariak sergide selda adadu e kumesa igal tigal hola babis sel gedi mo at ko limo personal sel do tubde ulda so sel da do blangi sel ada do ge masada igal mo dai
Ukti kalau wala man mental tu aku naru lim tiaru das aku namo makitel not because tiaru das mai because engak aku kariya pasta nga mai dia kasar sepedal lori dia kau barbibir kau mabukta tel malembra ramo marul aku voice oleng aku mesingi di migis ko magara mengkaru baka mengel bukwa akay sangaru di kal magis lobo makos olek ya ko mesingim na moisi ulmar asen purgin kadir murtara personality raat aklaw na maklaw sale seya tuwa ba pala sirgid elama tuwa senkyo hindi ka ba sa tiyaw ngiluldas tikaw ko mrekaw to amor hindi ulo suya mawungil magukta ko mesingi lela sel bolika o ikaw maawaya wa alin uldo batigin gara crypto ba ka nek ale tiya makit lenga gatin mulia pala micronesia en mai bring rigida mo wata du ligida la otro klamral to dice kita ko iswa ko duli yeah I say almost the same line Ngirmang gida tel belawa democracy ligid mirrored after the United States government even the media rigid mirrored after freedom First Amendment ram rigid Constitution rigid ngaga malomes tel gays ra Trump tamla charging 91 counts mal analyzing on my own behalf itirigang ay siyam na weaponize ra a Department of Justice Attorney General hitrang ad for speaking against a winning Biden. What is wrong with you standing up a challenge ng gel adam lay win? El atam la a charge nga na diwan counts ma lawyer ngi matam la charge ngi man 14 la na charge ngi. Tigdal me sabe law mo I say. Len adang area freedom ng speak even challenge a status quo. Magaruba ka sugo mora press conference o tibia the swell. Enda kasi mal Olkeriil ka Olkeriil etena mo censorship. Let the man speak his mind even though he's wrong or right or opposed a status quo. Lendilo melok ng karuba. Oy. Akti malugol ng tinulia government mo weaponize ra adrual maad ngara adrual o specific el lugu plamo stratel الغورا سنسر او دسوير كذا ما لو مش تلقى ترامب تيدل واي سي فقادين برينس هذا تاع هذا ميديا هذاك المال في تاعهم oy akmal di ngul mir say gitu le vitalik biterin marang rulmut se 10 am ra 27 yak na mention ngi leng nga big name ra in the crypto world if you remember if you recall sa 2022 and diregal mal bikal CG, Binance. So, Abilawa is really moving forward. Right, kita tahu fintech emla attract a close attention rabula. Awan ra malul example Rudim, Senator Rudim ang goram latiang di era da lebet tiang emla Senate dia isi serba bilingil. El mora a public auditor, el aska audite. Mamlawil babier Seral Borga hearing ra Minister of Finance mukno address ra side tin. But anyway, so say gidel babier and the able may gerni into the sell the mora wa crypto to online magazine bukti focus sa role interest ra cryptocurrency avil so make its way into one article to masang a Bitcoinist magazine ang Bitcoin magazine. Mumlan nga article say all this time igal article all the eyes ra blur belaw tel leading role belaw kora awan ra blur kora mal leader to ra fintech development ra stable coin matial XRP blockchain Ripple XRP ledger mergo Rudim aku melam sa selwan ra side ra aku concern ra other bela wasi tia kalil legality ngi raise ra concern wasi tia lagi rel ngarian la al mali tia lurior ra so say gid
mang wal ko ra mla o tiaw ngil siya singer bela lo si ablur bela usel su mare gid issue ember ko ngargi sel hospital sa idergi emla to tra internet world online magazine mang akim na soal ko di highlight kasi lo si it's not that and the one sided the coverage but at least ang ngari ako hospital side emla to ba mang tamla mobile ko report balong Hindi akti mereka sulut tial show akti o ay selo asya betul algar bela wa maklungnya ka algar bela nda kalau mes ringin di sel pura outside at malo mesay gal show kami to ko si say gidel pura connection with algar bela mak ti mereka sulut gidel te gidel show kom sula Di ako man sulang akti man mas kaka imol to ko ya Olkeriil Jackson ko maya Kambes ma kadang man malgo man maklog to koy ya to rukli ole dun mora school ala meng wasi bingaram ko man abul bulo di sen ngarai kre bela mongoy wa isel bela man mara sa babra udas bak adi to so kal duli wasi let's walk the talk let's go ma baby ra sider bela man malgo mara luil to koy a baby ra sider bela di mursen imperio e dia ka a leadership conference misabo to tobo dringi ikita continue le kita mnem kare tiya ikita argument bela tiya ikita merela we only did accomplish a compact bela ingyam langar nga oil langar nga maklol corporate registrar maklol to kam namer bela di katanin mo to ko something is very wrong ya omral wasi tiya loruringi a TMC misel loruringi wave radio misel loruringi dias amla open ra di mlakal open to ko rangaramo ar adult speak their mind al tatti agid to ko media mar adult masabita mabita aruli bela mo mobilulu wala le lagi blo el tirgel loud mouth o to clear al baby that time we never get anywhere bakti wasi let's walk the talk segi de nga er kamame mal baringa suliu ra el altal sigang kumbiu tireklom ter kamam tewa man baringa suliu Olkeriil yang kadi me buk mamrar el almel sandel mutu mamnon braskulel so we wish you the best yang kami dengan sulen lang Ngirmang ma Jackson wa supaya na nakabakampes el buk tunor kumi kada do agil gi mamrar wasi muklab bul to ra blur bela agil muklab bul to ra blur bela komam sulam me igang ese ya Kausischakl